Sigurno ste se mnogo puta našli u situaciju da skinete sa interneta neki fajl koji ima vama nepoznatu ekstenziju i ne znate preko kojeg programa da ga otvorite, zato ću vam ja predstaviti jedan sajt gdje možete pronaći program za bilo koji fajl. Radi se o sajtu OpenVid. Kada uđemo na sajt, na vrhu ćemo vidjeti navigacioni meni gdje možete po slovu izabrati i naći ekstenziju ili je jednostavno ukucajte u search bar. Kada pronađete ekstenziju imat ćete malo opisa o njoj i preko kojih sve programa ćete moći da je otvorite. Također možete skinuti i desktop aplikaciju ovog sajta. Ukoliko sam vam pomogao ovim klipom i ako vam se svidao, lajkujte ga, šerujte i pretplatite se na ovaj kanal ukoliko već niste. Pozdrav!